Na uthongi bomwanya na Rais Ruto akinyire kienene kia Nyayo na musafara jwawe na kwamukirwa ni munini Rais Ruto na gukarina kanya gagutega gitio kia mwanya kiria gikuthuraniri ni njeshi aini mwanya kinyabo ni bonanirio taramu bweguru kiri ndwimbo cha kurombera na guteya Kenya. Caleb Mutembe na ripoti je. Antuko ya omde Kenya ni andikithite kiatho kia 61 kia Jamhuri. Antu magiriba kinyite kienine kia Nyayo gukungwira uyathi wa Kenya. Ikirunga mathai nyarukiri kienine kirejurite ya Kenya kuma mithemba yonthe ya uturo. Riua rirathite arungamiri atongoria ageni kuma ome na Akenya bajukitie ite biao mbere ya gukinya kwa Rais William Ruto. Maabitha ba ukaria, ba njeshi, borisi, askari ba nchera na ba NYS babangite miraini yao bubuthongi. Muthiere wa maabitha ba ukaria amwe na uthondeki wa bendera ukigwiria kirindi bunene na ndege jia kinjeshi igikuruka iguru ikiongera gikeno. Kionaniria kia umbani wa ukaria nthiguru. Muunganio wa rangi kuma keikundi mwanya jia giontwire kuma ntere mwanya nthiguru na aini baria bene gweta ta Iani, Guardian Angel na Trio Mio bakigwiria Kenya na ndwimbo. Kirirwaria rwa Rais ni ariritie rugendo rwa Kenya kuma kwewa wiathi akiuria Kenya kugwatanira. Kolabo ya Iani, Femi One na Trio Mio wametuambia tunaweza. Tunaweza hatuwezi? Tunaweza hatuwezi? Kiatho kia omde ni kionete maabitha ba borisi baria bathire gucokia thiri nthiguru ya Haiti bakimenyeka. Ageni kuma ome baria barari kiathoni ni John Dramani Mahama, Rais wa Ghana Prosper Bazobanza, munini wa Rais nthiguru ya Burundi Robina Nabanja, waziri munene nthiguru ya Uganda na bange baingi. Moroto wa ntuko na uni utalii na manto megi utalii nthiguru ni ntuko ya kuririkanwa na ya kuririkania Akenya kwirutira aria kuonekire uyathi wao na kwithirwa na wirigiro wa rugendo ruria rwikabere. Caleb Mutembe, Uwero TV.